Zdravo dragi youtuberi i youtuberke. Evo u ovom videu pokazat ću vam, da kažem, čarobnu vežbu za nameštanje vrata. U stvari, nju sam izveo od jedne koju sam pre snimio, ali sam ju savršio tako da je kraća i efikasnija. Znači, prvo ću pokažem ovu staru vežbu. Znači, to je ovako, uhvatimo, držimo glavu dlanovima sa strane, tako da su 4 prsta ispred uveta, a palac ispod uveta. Znači, tako. I klackamo glavu, znači napred-nazad, 2-3 puta, levo-desno, pažljivo uz osjećaj. Ništa ne razmišljamo, uđemo, što kaže, u svoje telo, osjećamo šta se dešava, malo po malo i tako se to namjesti. Znači, ova vežba i dalje važi za namještanje prvog krušenja atlasa, ali mora nekoliko minuta da se klacka lako i osjeti se. Kad dobijete osjećaj, osjetit ćete da ste namjestili atlas. Međutim, kako sam došao do ove sljedeće vežbe? Ovo mi je ponekad bilo sporo, duže mi trajalo dok radim i onda sam otkrio, kao što kiropraktičari krcaju, ali ne krcam ja vrat sad kao kiropraktičari, nego postepeno. Postepeno su da... Evo sad ću se okrenem da vidite bolje. Znači, ovako. Znači, nećemo ići samo ovako levo, desno, napred, nazad, nego malo iskosimo ovako. Hop, jedan. Ovako. Evo ga, se čuli. Evo ga. I nema više. To je to. Znači, svako može da nauči to, ali kažem, nije vežba za svakoga i nije vežba ko ima diskus herniju u vratnom delu. Znači, ako imate diskus herniju, onda trebate između pršenova ovako da masirate jagodice na prstiju, da vraćate i malo pomerate vrat, da se disk vrati. Znači, ovo je vežba samo za nameštanje pršena ako su u dislokaciji. Ako nisu, znači, nije diskus hernija, nego samo dislokacija. Toliko. Pozdrav.